Daghan jud kog halin ano isuroy na ako nila. Ay biskwit diri og chocolate. Isuroy ninyo ni ha. Day papalito tabi. Di man ni baligya, isuroy naman ni ingon ni tita. Din, bukas sa baling tita, oy, basig. Daghan tag sulo dito, aba. Bitaw no? Tama gyud kay daghan kay kuan diri. Pwede ninyo ni isuroy ron. Sige. Ako sa ning pang anon abrihan kay para makita ninyo ang sulod. Nya, mag-ilis ako ha kay aron ipakita na ko to yung isuroy niyo. 5 minutes later. Tao? Ato na to? Tara. Daghan jud kog halin ano isuroy na ako nila. Oy, na! Hoy. Oh, naay biskwit diri og chocolate. Isuroy ninyo ni ha. Kusli inyong tingog. Pag human ninyo og suroy, balik mo diri, ha? Kay magabin ano? Te, imuha ng isabi, tapos ako aning gamay. Sige. Dixit mo na tore! Dixit mo na tore! Ragdagan og balay diri ba? Tara, tara, tata. Dali ka magpan no, manuroy no? Oo. Best friend mo diyan na. Saan na yung baligya? Day, papalito tabi. Di man ni baligya, isuroy naman ni ingon ni tita. Ayun sa manday na, ay di man takatilawana. Sige natin, manuroy mi dito ah. Murag gutom naman ron. Murag lami ikaw, anong lami ron ba? Dentag ni manuroy ron. Lagi no? Takay manuroy lagi ron. Best friend daw kali! Uy, timing na inanuroy. Uy, mga day! Papalitan mo yan yung baligya, be! Okay, tagpila man na. Ti, dili man ni baligya te, isuroy laman na mo ni. NANI? Ling, kaya na, kagabi na. Tina! Ay, kinana mo. Nya, kumustang suroy ninyo? Nadaghan mo kalin. Wala ka! Anak ka, isuroy lang! Na!